ISLांत FC गोवा सारखे जाय तशे फुडें सरतात अशेंच परफॉर्मन्स कायम दवरून सेमीफायनल गाठपाचेर सध्या लक्ष दितले म्हूण कोच झिको मॅची उपरांत उलयलो. FC गोवाच्या खेळाचेर तो उमेदीन आशिल्लो. झिकोचे ब्रिगेडीन मुंबय FCक 7-8-0 बोडोवन धाडले. हॅट्रिक बॉयज हावकीप आनी डुडून मॅची उपरांत मिडिया कडेन उमेद उक्तायली. मुंबयचे टिमीत चिकाटी दिसना अशी खंत मुंबयचो कोच निकलस आनेलकान उक्तायल्या. GFDCच्या 31 सेंटरांतली 1100 भुरगीं फुटबॉलांत तांची स्कील दाखोवंक तयार जाल्यांत. 28 तारखे सावन वॉडाफोन GFDC फुटबॉल फेस्टिवल सुरू जाता. सर्तींत 200 मॅची जातल्यो आनी येता त्या फेब्रुवारींत फायनल जातली. Honorable Chief Minister of Goa, children, come on, make some noise and put your hands together. All right, ladies and gentlemen, coaches and children, a big round of applause. Keep clapping and let's give them a countdown: 3, 2, 1, and there you go. Each family in Goa, there is a budding talent. And if this budding talent is given the right kind of inputs in terms of trainings, in terms of coaching, at the right age, each one of you have the potential to become a professional footballer over a period of time. In the initial stages for the first tournament, we had just 750 trainees who contested for the tournament trophy. And this time we had 3,750 trainees. इतल्यानी खबरांची त्रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.